पाउजदे यम उइबा मरु उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी एडिटोरियल की कलम अमदा मिखलना मणिपुर बु मिहातपुंग ओरगन बच्चुमदे ओरगन गनो मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की अनोबा मिखल पांगथोकदोरे मिखल सि मार्च तारा का मपल लिसिंगनी कुनिथोई की ममांगदा मासिगी मथौ ताबा थबक थौरम पुनमक मपुंग फाना अमदा चिथदन लोइसनगदबनी हारिबा मतमसि था अहुम फासलक्त्रे नक्सलपगी हौनबा मासिगी मथौ ताबा थबकसिंग लेप्तना पाइखनारकले थबकसिंग असिदा मिखल असिगी थौपु ओइगदोरिबसिंग यावरी अदुगा सरुक यागदबा पॉलिटिकल पार्टीसिंग माखोइगी मिरेपसिंग अमसुंग वोटरसिंग यावसिलगले यावसिनसनु अनोबा मिखल अमा पांगथोकलमदाइगी हौनबा मसन्ने कनामदना थिंगबा ngamloi thingnaba thorokloi thorokphom su thokte maramde democracy gi lengaklon chanriba aibak asigi constitution representative of people's act 1950 amasung 1951 fever provision singi madugina pangthokadabani मियाम की लेंगती सरक सेनब यादे मफू फंद पलिपा कमसुंग स्टेट वहन यादे अदुना मणिपुर की पांथोपम थोगलब तारागनी थुई सुब अनोब स्टेट असेंबली की मणिपुर की मिखल से पांथोकदौरिबनी अदोब मथांग असिदा चोंथोरकलिबा वहांदी मिखल मणिपुर बु मिहातपुंग ओइरकफम थोकप्रा ओइरकहनगद्रा हाइबसनी वहांग असिगी पाखुमद मिपम खुदेमगना ओइरकहनफम थोकते ओइरकहलोइदबनी हाइब पाखुमदी सोइतना पीनरकनी सिंखुम सकमानरकनी हाइब खांगी अदु ओइरगदी थोरकलिबा थौदोकसिंगसी कैदबुहि थोगलकलिबनु हाइबगे वहांग अमुक लागलोइद्रा मासिगी पाखुम कनाना पीगदौरी वहांग असिगी पाखुमदी लेंगाक असिना लेंगाक असिगी होम डिपार्टमेंट अमसुंग मारिलेंब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना पीगदबने चुमनतगी आइबु ओइना नत्रगना चिन्हाय ओइना पीगदबा पाखुम सुनते थाबक ओंतोक्तुना पांगथोकदौरिबा मिखलना मणिपुरबो मिहातपुंग ओइरक्तनबा मिहातपुंग ओंथोरक्तनबा होनगदबने थाबकसिंगसी लैरिबा लाइगाकसिगी मकोक थोंगबा लोचिंगबसिंगना मखोइगी मियंखादा लैरिबा हाकथेंगनबा लोइसिंगसिना लौगदबा थौदांगसिंगने अदुबो असुंबा असेंगबा वफम मयामसी मांगदा तातुन लैरिंगेगी सेरक्ता डिसेंबर 12 अमसुंग 12 लिसिंगनी 12 की लोनबा अहिंगदा आइरोक वार्ड टू मे लेकाइदा पांगथोकलगदबा मिखलसी मिहातपुंग ओंथोरकपा मानबगी थौदोक थोकसिलगले इमुंग अमदगी महिरोइ ओइजरिबा नुपामसा अमा नोंमैना कापतुना हारख्रे माकी अपुप मपाबुसु नोंमैना कापतुना सोगलमले थौदोकसी थौबाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना थौबालदा डिप्लॉय तौरिबा लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीसिना मखोइना तौगदबा मथौ सिंग तौद्रे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमस लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीसिंग फेल ओइरे हाइबगी मई क्लारबा खुदमने थौदोकसिगी मतंगदगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमसुंग लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीसिंग ना थैदुना चेनखिबा यारोय टेक्सा पुनमक मखोइदा नमगदबनी पांगथोकफम थोकलबा मथौदा थरीकनबगी लखोटपम थोकपा थबकसिंग चपचाना लखलो तंगाई फदना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अमसुंग स्टेट की अमसुंग मपान की हाब मानथिनदना डिस्ट्रिक्ट असदगी खुदकता थांगदोखिगदबनी लेबाक मियंग वेदमक खुसिनरिबा अरुबा मथौदांगसिंग हिक्तोकपदा चेराक फंगी थोगनिंगदबा थौदोकिया थोगलक्तुना लेबाक इरांग थोगली हाइबसि चपचाना खंगलौगदबनी अदुगा सोइदना पांगथोकलगदबा तारागनिथु सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की जनरल इलेक्शन असिदा सरुक यागदोरिबा पॉलिटिकल पार्टी मखोइगी मिरेपसिंग वर्कर अमसुंग वोटरसिंगनासु मखोइ मखोइगी कानबा फंगनानबा माइ पांगनानबा तात मचा मचागी चनफम हाइदना हुम थीदुना चलैदबा लंबीदा चलकपना ममै थंगदा मिसिमेना थोरगल्ली आबसि खंगना सटकदबने मिखल असिदा अरानबा पंबैसिंग सिनदुना नंपुदा माइ पांगनानबा होनरकनो भोटर मियामबो नमथाक तौरबा हुमदुना पुनरबा धबक तौरकनो मणिपुर यामना चावबा नते हाना बिरेप ओइख्रबसिंग जावना दौना चोंथोरकलिबा चोंथोकनरकलिबा पुनमक कनानो कमाइना हौरखिबनो हाबसि इसिंग मनुंगदा nganapgi amangwa phawbu ubangamliba voters singna sitnana khange puning wakhal sonjaba mimanana khanba ngamjadaba masagi kanaba oija oita khaktaba lining oijaba mi khojo kharabo mamit takhallaga aranba lambida chadhanduda mi hatmi pun tawon gano tawongdu makoibu nungsibagi lisan nate makoigi punsiba kaisum jangda lelanadabagi makhongda joring thanganarbagi thabakne mioi khojo khara dona bikap thorakpada pendaba ambaga loinana haijilakpa मैना मसा पुंबा उटोनगनी हाइबसी काउथोकनो अतोपा पाउ अमदना अगांसिंग कल्लु हाइना फोंदोकलंबा ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप की स्टाफ अनि थीबा खंखिद्रे यूनाइटेड किंगडम द बेस्ड ओबा ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप पांबगी म्यांमार स्टाफ अनि आवतारबा म्यूजिंग मतंग पांगलोरबा मतुंग मयुमदा हलकपगी लंबीदा थीबा खंखिद्रे एना ग्रुप पसिना फोंदोरखिबा लोइनना थाउदोगासी म्यांमार मिलिटरीना म्यूई कुंट्रा हलक मै थादोखरबा मतुंग थोखिबनी हाइरे ग्रुपसने हिरम असिगमरी लेदना फोंदोखिबदा हौजे थीबा खंगदा लेरबा स्टाफनी असि म्यांमारदा लेरिबा अवाबतारबा मियुसिंदा मतंग पांबगी थाबक थौना फना सतरिबा यूके द बेस्ड ओबा ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप असि थौना फरबा स्टाफ खंगदनी मागोयनी लंबीदगी मांगखिबगी थौदोगसी यामना चिंगनिंgai ओइरे
Myanmar military na makhoi ani adu phajinuna thamkiba oiramba yai haina sengnari adobo hiram asigi matangda military gi maikai degi hauju phawbada wafam amata phongdorakpa leitre makha tarakpa atopa pau amadana France da COVID-19 gi Anouba Case Lakh ama hena thengnakhe haukiba namit tarukni asida France da COVID-19 laina hadsat sandokgi sang anadagi jamni hengalakhiba loina haukiba pung 13 gi manungda lebak asida laina laisat asigi Anouba Case Lakh ama galesing mari ena thengnakhi hana al officials na phongdokhiba loina American gi akiba marakta laina sandorpagi laisat sandorpagi sang hengalakpa si yamna khudong thiningai oi aire hiramasiga mari laina lebak asi President Emmanuel Macron na phongdokhibada lebak asida American variant ka hena mi soganbagi paudi leitre adu lebak krada Anouba variant asi thuna jangna sandorpagi pau leire asigamba sarang na riba matam asida lebak asida haukiba namit tarukni asida laina laisat asi sandorpagi masing khangin hengalakliba asi lebak thibani Miamna COVID-19 laina laichat bo taraina lobagi mami am chaungna tarakliba asi tawaningde Christmas numit sum asing jamlaba laibaga segi miamna laina laichat asiga mari lainana lainga thamkiba athengba kya thogai ke maduna maram oraga laina laichat asi sandopgi sang khangin engalakpa oramba sujai aire PMLA case the idina Uttar Pradesh ki MLA Wangpong tawkre Prevention of Money Laundering PMLA case amaga mari lainana bado hidagi Kaba UP ki MLA Bijoy Mishra Wangpong Tauri and Enforcement Director ED na nawasin bita phongdoragli Bijoy Mishra bo Wangpong tawna begi damak ED gi official team amamang na leiriba Agra jail da thongki report khara ki matungina awkeba February da ED na PMLA case amada Mishra amasung haki ad singni haiba miyoi khara ki mayuk da case amala khotki Federal da leiba ED office ki team amara matter atu yangsilibani Police officer ama masana maral jajakre Haukiva Marsna the Masagi say Kuntragam Doirom Surabi, marketing executive Nopi Ama Hatkibaki Tautuk Aduga Mari Lina, British police officer Amana Masagi Maral Zakare Hare. Masagi say Nepuni Palom Suraba, Metropolitan Police Elite Diplomatic Protection Unit, Tabuk Doba, when Kusan Nopi Adu Magna Farabamatung Nopi Aduge. Ikai Kumna Mahan Kibakalujan Mahako Arkebane. Taudogasiga Mari Lina police officer as the authorities in a Farabamato, Wang Bong Sataduna Lakibane. London gi Old Betty Court ngasi police officer sina masagi maral adu yazakibani mamang thada nupi adu bamhang na kidnap tawki habagi wafum yazaki adu moinabak nupi adu mahna hat panati aina marai tawdun lakibani security ga mukna badagi khongjang loi kya sokre Sudan da hana leramba miam wati military gi oiba apun balengak adu balibak adu gi military na ko tawduna inthogi bagi thawang adu basaning da bafang doktuna Miamna Kongjang Changchin to the Lagli, Nasi Julepakasi Konung Cartum the Masing Dalabam Yam Torokton election Amukana Pang Tok Nanaba, Amadi Miamgi Webaleka Atuam the Hellu, Hina Lakiba. Kongjang Abu control Town Pohona Todokta, security force in Kamundarak Padakimiam Adobo, Tankai Pohona with the police that Tiarga cells sing a day, Arab police in Kapki Todok to the Kongjang Loy, Nifu and Asokapananki, and right groups in Fondoragli. Arabi the contents nga sige maru iba pao khara asiba pao dam jariba mari local news YouTube channel amadi Facebook page asedagi yang biri bapana magpathaga jari channel lesson tom ta kanara badi subscribe to bi 3% subscribe to bi ramaloina na like and share to busuga bi kuno pramappo amakhana thaga jari